Sasibakhiphile ke abantu bokufika ke iphaze wa19 Mpemba awenze phela okupromisile bafowethu kuyaphuthuma lokho hambisani nikushere kuyofika mathupha kuyaphuthuma kusheshe uNtuli manje ufuna abafowethu lento yama processes yesilungu iziphaza sifuna isilungu manje sisafuna isilungu angithi sithembisile ukuthi masibakhiphile sesibakhiphileke what19 sesibakhiphile embali sesibakhiphile Peter Maritzburg sesibakhiphile e1 into esesifuna manje sifuna wena uze nemali ungezi nesilungu qala uze nesitoko isitoko asikho isitoko abantu sesixabana nabantu manje ukuthi sibakhiphele nabantu bofika singekho prepared uwena othe masisamkhipha umuntu sothola isiphaza manje sowukhuluma ngama processes uqala maphansi manje abantu manje sebeyaxabana manje ukuthi bakhiphelane abantu bokufika thina singakwazi kuba nemali yokuthi silokhuze Mpemba ya frustrate lento bafowethu lento yama processes lento yokuthi impensela ama receptionist asidunusele asenzele yonke lento afuna ukugwazelwa afuna bafowethu sicela ukuthi bafuna ukufront bafune bathi why ungasebenzi nobani why uregistanga why kwenzeke bafowethu siyacela lento bafowethu ukuthi lento hamba woza wena Ntuli uzobona itolo ukhiphe imali yesitoko ufake imali esiphaza labantu abafrantayo abaloke bethi bazosiza bayabhoma basibhoma abantu bakulama department lawo bethi hayi mina ngizokhipha 25,000 uzophuma kwenziwe abantu bafuna ukuthenga manje asifuni isingisi akuthengwa ngesingisi akudayisi ngesingisi asifuni isiphaza ngesingisi isingisi siyosikhuluma mase ufikile nakhona makumele sisikhulume isingisi sinike imali ngesintu sinike imbunda sinike ikence sinike asifuni nemali futhi sifuna isitoko usithengele isitoko bakwazi abantu ukuseva bakwazi ukuthenga iziphaza zethu ngesizulu sithengisela abantu abamaZulu ngesizulu abantu abamanguni ngesinguni ngoze uzosinika isitoko wenze contract nabantu abasupplyayo if awunayo imali ukhulume nabo wena ubathembise nisayinele lo tender nibanike itender thina sifuna isitoko isitoko sifuna isitoko eziphaza isitoko bafethu sifuna isitoko sifike sidayisela abantu ngesizulu abantu bezulu kwaZulu Natal Premier andlulise lento nidlulise iyofika qathatha mathupha eindlebeni zikaThami Ntuli ondunankulu wase kwaZulu Natal njengoba ngesithembiso sakho wasithembisile bafuthu yini kanti